The Joint Action Committee of 4 villages belonging to Maulingkedeng, Lakar, Dok Halom, Dok Them under Nongpoh Constituency in Ribhoi district today organized the awareness program on preservation of environment. This program was held at Lakar village. The program was participated by officials of wildlife, fishery and police departments. The program was witnessed by Nongpoh MLA Mirabons A, village headman, residents and students of Lakar Presbyterian Secondary School. Nong yalam Shillong, nong yalam Raj, kiseng Samla, kiseng Longkumi, kadai kapor, kabeng hap bantengkai, hap sumar bahaga ni kemariang, kabau beliau lai kerpa. Kijing seneng, kijing kentu, kiba kini ke officer, ladek panong, tik, kiba kelar ka, kini cukup hukum jong Bible. Kitab Exodus, lenong ke arpau, kot ke balai, sedang ki, cukup hukum. Ter pulih pihak tu deh. Wat nom kumta, wat nom tu, wat nom klim, wat nom sakilam ler. Ter itu dihukum. Tik kalau kumta ki an ubleh ulasna. Kecu iki hukum begini at berfer ke mentar kecu iki spi. Wong bahaga juk mendai di hajar senem nang chwa dapat tak sarkar ti chne kita ki an ban penwandur ban eki pulit ban eki magistrate ban eki nong bisar bat kumta ter wandur ber. Dari mentah, dah kejing don juga sarkar, dah kejing siapa pak kejung ni, lala ban thau ban legislate, iki an kiba bun ban tesong, ban penwandur, bercerci pamding kelumar, cerci penjab kita kah, cerci siat kelumar hagi marat haklau. Hang ni apa karat matan joki. Kilawan kini ki mo kilengdo ki anong gubernur, kinong mi khmat jong karat. Ki ong banyarap lang man pelet bisa yang tu lum nang ba mo te ngashim ko por hendiat ngakhem pat penkloy la kam namar bang kwa ba kibriu matang khat kaditang kajing kwa ban tong ni pelet ale pat ong ila klepat khat ba tem tang atlai la khat sani bhan maklayat ka por tikidang wan shiwan ki ong bang ngiyo umdi tang na ute ulo te rada une ulo mentan mar bakat ang mi isngi karat karyang kadang yar te uno song shnong menta pinong to ngin ulang turpur kendiat ngin penstom no asno atau kadang gajing asnolan marbale kindai gi bhainga sem kindai gi jongi te kendiat sikret usnam te ulum unsukoi pundalu te ulum pat umdi hari kisnong kajen ja te kewan nam takata toy penek pensalang tingiru ngilai menjol bengilai adap ka survey gini katai barngi skem bagi brai banwan gila menei